27. zadatak, treći dio, riješite jednadžbu 0.0001 je jednako 10 na x minus 6. Kada imamo ovakve nekakve jednadžbe, to se zovu eksponencijalne jednadžbe i njih rješavamo na način da želimo dobiti ovo u nekom trenutku. 10 na recimo nekakav trokutić je jednako 10 na recimo nekakav kvadratić. Ok, kada dobijemo takav slučaj, onda ćemo u sljedećem redu samo izjednačiti ovo što piše sa svake strane iznad te desetke. Dakle, trokut će biti jednako tom našem kvadratiću. Evo, znači, sada radimo sve što je u našoj moći da dobijemo 10 na nešto je jednako 10 na nešto drugo. Sa desne strane vidimo da je to već ispunjeno, dakle imamo 10 na nešto, to je u redu, to ćemo tako i zadržati, a sad je samo pitanje kako ćemo ovo sa lijeve strane prebaciti u potenciju broja 10. Dakle, imamo 0 točka, onda 3 nule i jedinicu. I sada kada to napišete u kalkulator, on vam sam izbaci da je to 1 kroz 10.000. Ok, to je jedan način kako ovo možemo raditi. Drugi način bi bio da se sjetimo kako smo decimalne brojeve prebacivali u razlomke ono još u osnovnoj školi. Dakle, sve ovo tu što imamo gore, to bi napisali u naš brojnik, ali mi naravno nećemo pisati ove nule ispred jedinice, nego ćemo samo napisati jedinicu i onda prebrojimo koliko tu imamo decimalnih mjesta i onda stavimo toliko nula iza ove naše jedinice koja je u nazivniku. Ok, u oba slučaja, dakle, dođemo do istog 1 kroz 10.000, odnosno tih 10.000 je zapravo jedinica i 4 nule. I sada kada imamo ovakav zapis, ajmo napisati ovih 10.000 koji se nalaze dolje kao potenciju broja 10, dakle kao 10 na nešto. Kako se to radi? Pa znači napišemo 10 i sada ovaj mali broj gore će biti samo jednak broju nula koji imamo tu u ovih 10.000. I tu vidimo da imamo 4 nule, pa će dakle 10.000 biti zapravo 10 na četvrtu. Evo, vrlo jednostavno. Dakle, zapravo cijelo vrijeme što radimo je samo brojimo ove nekakve nule. I sada dalje, što nam još fali da imamo 10 na nešto, a ne da imamo 1 kroz 10 na nešto. Pa to ispravljamo tako da samo stavimo minus ispred ove četvorke. Dakle, taj minus u tom eksponentu, on nam samo okreće našu potenciju. Dakle, ako imamo ovakav nekakav razlomak, kada stavimo minus, onda ćemo ga samo obrnuti. Ono što je bilo dolje bit će gore i ono što je bilo gore bit će dolje. Jel? Znači sve će se samo okrenuti i na taj način dobijemo ovih 10 na minus četvrtu. Evo, sada smo skužili da je ovo sa lijeve strane, dakle 10 na minus četvrtu, a ovo desno ćemo ostaviti tako kako je jer smo rekli da je to dobro. Evo, i u ovom trenutku sada kažem, možemo si samo zamisliti kao da nema ovih desetki. I što bi onda ostalo? Sa lijeve strane minus 4, a sa desne strane x minus 6. I ovo sada nije problem riješiti, dakle x mora biti 6 minus 4, odnosno x mora biti 2 i evo to će biti naše konačno rješenje.